Nino je že sigurno dal 300 vrgov, tako da kar da snimamo. Pa ja, on je sigurno, kako. Je rekel, da bo dal 300 vrgov. Tu sigurno da je že prej rekel, da bo sigurno tako. Že kaj imel, da veš, kaj je rekel, nikar snemi, ko ne slišali. Mislim, sigurno. Svaka čast, direktore. Joško bo snemi s šampionom. Snima na kameru. Svi snima. Vrhunska igra. Odlično.